يوم جديد وموضوع جديد بعد ما خلق المنتخب المغربي الحدث في أمريكا. Good الآن في morning. المكسيك حيث حاكم ولاية نويفو ليون سامويل غارسيا يستقبل سفير المغرب في المكسيك مرحبا به وبالمنتخب المغربي والجمهور خاصة. وصول المنتخب المغربي إلى المكسيك واستقبال غفير وبالورود من الجمهور المغربي المساند الرسمي ومن منظمين لكأس العالم بالمكسيك. Se dieron cita para recibirlos después de que su vuelo se retrasara por al menos 3 horas. Estuvimos aquí esperando en las afueras del hotel de concentración, donde ya llegaron con un dispositivo de seguridad, escoltados como es costumbre. Ya llegó la selección de Marruecos a tierras regiomontanas y se instalaron inmediatamente en su hotel de concentración. Atendieron a los aficionados que se dieron cita aquí en el hotel de concentración. Dieron autógrafos, también regalaron algunas fotografías a los aficionados que se hicieron presentes. Con unos aficionados marroquíes que recibieron a su equipo de muy buena manera aquí en su hotel de concentración. ¿Cuál es su pronóstico para el día, para el lunes? Ya sabes. المغاربة الله يعزكم زي ما أفرحتم قلوب أنهكها الألم.